Istan satellite ki pau mieng tabi bakwai pun mapu maitan ki sambom maira khuman na khuram jari ahan bada maroi ba pau United Meitei Society of Assam Umsana Delhi amadi NCR da tengbang pi bagi thabak leptana chathari amasung haukibe April 15 da sitkiba nunglei nungsitna masagi jum thudek piram laba tolen khun khunaugi Babulan Miada miyamna tengbang pinakre haujik macha taba pau United Meitei Society of Assam Umsa Delhi na lockdown ga mari lena na chatharakliba free food items distribution campaign gi makhada Delhi gi Basan Kunj gi manungsanna leiba Kishanganj amadi manak nakpada leiba awaba mayoknariba imung kun mangaromda lup asigi timna sillangduna cheng hawaina chingba galwenana atei chana ba polam kaya tengbangkhre Umsagi General Secretary na phongdorapada tengbang asi jum amada cheng kg manga sarna mosori thum alu tilhau chini na chingba kg amamam galoinana chana ba thau liter ama sangom liter makhai ama biscuit packet ama amasung sabona chingbagi package amamam imung khudingda tengbang khre hairi hairiba imung kun manga asigi manungda imung 15 na Kishanganj dagini aduga imung 10 na manak nakpada leibani hairi awaba taraba miyosing asi Assam Manipur Arunachal Pradesh Nagaland amasung Bihar na chingba state singdagi laktuna Delhi da unorganized sector da thabak tawduna leiba nongmagi su nomlaga hingjaba amasung mahi masing tamduna leiba satra satri singsu jauri hairi asumna awaba taraba matamda ngamjaba mateng khradang tengbang jaba ngamjabasi umsagi laibak phabani hanasu lup asina makhata na phongdoli Masi United Meitei Society of Assam Delhi na sinlang second ration distributions se apoi Kishangarh Delhi do apoi ganai tai mana apoi myam sidagi legal lai da besim ke complete ko na apoi samanda apoi umsagi na ke adu pang na apoi kemudian se apoi emotion dagi lakpa Nagaland Manipur Assam jadi Arunachal Pradesh jadi kemudian sudah UP UP Bihar juga sudah jauh sih betul dia apa itu kita lagi kan sangat bawah yang yang mengenai kok masih sumber free teraptegi punya yang jabat kita mau bersuka yang bertimbang misalnya pilih zuk kami yang nak harau nak cakap yang mengenai ada matung bersoal sedih nak pergi kaya teraptegi merasa kami yang mana sebenarnya ini nasi nari ya kena yang kecil lagi nasi ama kamu jangan operation saja lah punya bata apa ni operation terkait juga yang tahu punya sebagai yang punya macam yang segala ni yang na satisfied हो जाएगा चक्कर yang मैं बोला मुझे हम नेक्स्ट टाइम में ini में betul macamnya proses itu cari untuk yes proses itu cari kini matang oke sih ration distribution itu prosesnya apa matang second phase wah di matang itu Makha tana lockdown asina loidri phawba awa anang taraba singda tengbang nabagidamak lob asina sem saduna leiri hainasu lob asigi General Secretary Kaisam Ronen na thadorokpa cherol asida hairi Delhi amadi NCR da leibiriba ichil inaw marup mapang singna nongmagi changraba jadraba chanaba polam singi awatpa mayok nabirabadi lob asigi mafam singda thamliba helpline sing asida contact tawbiu hainasu phongdorali Contact number singdi South Delhi gi oina Rupendra Singha phone number 8402024104 North Delhi gi oina Ronen Singha phone number 9871165116 West Delhi gi oina NK Singha phone number 8373908799 Gurgaon gi oina Bikram Ngangom phone number 8826344766 phone number amutang hana ningsingjari South Delhi gi oina Rupendra Singha phone number 8402024104 North Delhi gi oina Ronen Singha phone number
987-116-5116 West Delhi की ओइना NK सिंहा फोन नंबर 8373908799 गुरगांव की ओइना विक्रम nganगom फोन नंबर 8826344766 हौखिबा एप्रिल 15 दा सिटखिबा नोंगलै नुंसितना मसागी जुम थुदेक पिरमलबा लखीपुर नयाग्राम GP की मनुंग चन्ना लैबा तोलेन खुन खुनौगी सही मरफू मरी सूरबा अहल बाबूलाल मियादा GP असिगी प्रेसिडेंट मेंबर अमदी खुंजा सिंगना पुन्ना सिंदुना जिंगा अमदी जुम साबदा चंगदरबा जादरबा पोलम कया तिंगबांखरे ngasisu Manipuri Muslim Development Organization Assam की प्रेसिडेंट महिबुर रहमान खान नसु चेंग हवाई आलू मरोई मपांग चिंगबा चानब पोलम कया बाबूलाल मिया दा तेंगबांखरे पनबा याय बाबूलाल मिया असि रिक्शा थौजरगा जुम पुजबा मियोय अमनी हाइरी नोंग इन NGO रोंगपुर सिलचर अमसुंग मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ आसाम अनिना खुसमनरगा लॉकडाउन मनुंगसिदा अवाबा तारबा नोंगमगी सु नोमजरगा हिंजबा इमुंग निफुरोमदा चानबा पोलम तरुक जावबा पैकेज अममम जेंथोक्रे ngasi ahanba oina kamranga labokwar श्रीबार नचिंबा मफमसिंगदा तेंगबांग पिबगी थोरमदा नोंगिनगी चेयरमैन चिंगाखम बिश्वजीत जनरल सेक्रेटरी मुटुम गुनाधर सिंह लाइश्रम शरद लाइश्रम सैतजीत मैरापाबीगी इमा सनाथोईगा लोइनना माइफागी प्रेसिडेंट शेराम हेराजिन सिंगबा मियोइसिंग सरुक जाखी नोंगिन NGO की जॉइंट सेक्रेटरी लाइश्रम सैतजीतना फोंदोरपदा लॉकडाउन मरम ओइदुना खम थेंगना वानरबा मतम असिदा बाराक तंपाकता खुंदा लैतादुना लैरिबा मियोइसिंगदा ngamjaba mating khara tawjabani haina Manipuri Youth Front of Assam की प्रेसिडेंट शेराम हेराजितना ईस्टर्न सैटेलाइट थादरोपा चेरोल अमदा हाइ कोई नोंगिन NGO ना सिंजलांगजरगा कोई बोराक बेलिसदा लैरिबा कोई हौजी लॉकडाउन की खमथेंग ना वानरबा मतमसिदा खरतासु मटिंग ओइनानाबगी दमकता नोंगमगी चंगदा याद्रबा पोलम खरा येनथोकसगे कोई सिंजलांगजरी भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ मणिपुर की प्रेसिडेंट P सोमोजित सिंहनसु कोविड-19 की लॉकडाउन ना अवाब मायोनरिबा रेंट लैबा मियोय जावना सिंजमई वाइखोम लेकाय अमसुंग खुंगनांग फैदेकपी की वार्ड नंबर 5, 6 अमसुंग 7 चिंबा मफम सिंगदा लैबा मियोय कयादा चाना थकनबा पोलम सिंग जेंथोखरे हाइना वांगजम महेंद्र मीडिया इंचार्ज BJP थौबाल एंड टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट IT BJP Manipur Pradesh na thadorpa cherol asida hairi Tolen khunda leiba ngangom komla kanta nasu ngasi tolen khun amadi tolen khun khunaugi jumnak kunma thoiromda masana puthokchaduna ngamjaba cheng amadi chana polam kaya jenthokre haina naurem lokesor allies gulamjana thadorpa cherol asida hairi Palarbon awang leikai da leiba nongthombom sagai gi leikidraba aiba nongthombom kunjamohon gi loinabi नोंथोंबम ओंबी नंदुरानी देवी नोंथोंबम ब्रजलाल एलाइस बाला सिंहा अमसुंग नोंथोंबम नरेंद्र सिंहा अहुमना पुन्न सिंधुना पलारबोन खुंजा असिगी जुमना कुंथ्रा निथोइदा लुपा लिसिंग अममम तौदुना लॉकडाउन की मनुंगदा सुफम नोमफम लेत्रबा मतमसिदा खरदंग ओरबसु मतेंग ओइनबा हाइदुना तेंगबांखरे जयपुर कमरंगा GP की मनुंग चन्ना लैबा कमरंगा पार्ट 2 की ललांग खुंगंगदसु ngarang एप्रिल 19 दा चानबा पोलम कया जेंथोखरे हाइरी तेंगबांग पीबगी थोरमदा GP असिगी प्रेसिडेंट चंद्रकला देवी राजा बाजार ब्लॉक की आंचलिक पंचायत के वाइस प्रेसिडेंट पापड़ी रानी दत्ता गलोइनना वार्ड असिगी मेंबर सुमति बौरीसु सरुक जाखी हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुहना यूनाइटेड मैते सोसाइटी ऑफ आसाम उमसा दिल्ली ना दिल्ली अमदी NCR दा तेंगबांग पीबगी थबक लेपतना चथरी अमसुंग हौखिबा एप्रिल 15 दा सिटखिबा नोंगलै नुंसितना मसागी जुम थुदेक पिरमलबा तोलेन खुन खुनौगी बाबूलाल मियादा मियामना तेंगबांग पिनखरे पाव लोइजरे।